Hai, saya Dr. Nurul Huda Bani, audiologist daripada Hospital Rehabilitasi Ceras. We are here for World Audiologist Day untuk sempena meraihkan audiologist yang bekerja di Malaysia lah. Audiologist dekat Malaysia ni, kita tengok kes yang daripada you ada masalah pendengaran. Contohnya you are exposed to noise, dia suka pakai earbuds, suka pakai headphone, going to the concert, so that can damage your hearing. Or else you ada tinnitus, kalau you ada berdesing dalam telinga tu, we are the one yang you can be referred to. And kalau contohnya you ada masalah keseimbangan, bila you drive, you rasa pening, tiba-tiba bangun you rasa pening, you can also refer to audiologist untuk kami buat assessment, so that kami boleh tengok sama ada you ada masalah pendengaran, masalah vestibular atau masalah keseimbangan. Untuk event ni, kami berterima kasih kepada Pop Mills memberi sponsor kepada kami, kepada staff, kepada pesakit yang datang untuk ujian pendengaran dan juga buat beberapa test dengan kami. So kami sangat berterima kasih kepada Pop Mills. Thank you, Pop Mills.